Halo, assalamualaikum bosku. Berjumpa lagi dengan saya Teguh Ilham Firdaus. Kali ini saya mancing di spot muara, tepatnya di Rigah, Kecamatan Setiabakti. Kali ini kita mancingnya di sini bosku. Targetnya GT dan tompel ataupun kerapu. My appetite, don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby, it's just twist your body and mine. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Easy. Kita coba lagi bosku. Strike lagi. Oke. Mantap bosku. Strike lagi. Kok kali? Mantap bosku. Wah, landed. Rồi. Cái này cục lô đâu đi không? Mantap bosku. Ini orangnya. Strike barakuda atau kacang-kacang. Mantap bos.
Nggak dapat buntal, malah dapat ini bosku. Berhubung waktu sudah mau maghrib, jadi kita putuskan untuk pulang bosku. Inilah hasil kita hari ini. Alhamdulillah, walaupun cuma 3 ekor tapi bisa dibawa pulang. Terima kasih banyak yang sudah dukung saya selama ini. Tetap ikuti saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar saya selalu semangat buat video selanjutnya. Oke, assalamualaikum.